Idemo mi sada slikom opet do Trebinja. Širom juga srpske vinari su proslavili svog zaštitnika Svetog Trifuna. Označili su i početak rezidbe, najvažniji zimski posao u vinogradu, od kojeg kažu zavisi čitava godina. Kakvu sezonu očekuju hercegovački vinari, šta nam govore prvi znaci u Čokotima. Teodora, dobro jutro još jednom. Dobro jutro još jednom, Tijana. Pozdravljamo te iz vinarije Dabić. Mi ovoga jutra samo o onim temama koje su značajne za Hercegovce, a i koje su obilježavaju i označavaju Trebinje, to je sunce i vino. Tako je, proslavili su svog zaštitnika, počela je rezidba. Evo, mi ćemo sve to da pričamo sa mojim gostom. Igor Dabić je naš gost. Hvala vam veliko što ste izdvojili vrijeme za nas i evo da nam kažete, Sveti Trifun, proslavili ste, počela je rezidba. Šta se dešava u vašim vinogradima? Evo, hvala vama i dobrodošli u našu vinariju i pozdrav za vaše gledalce. Evo, godina po godinu mi još ispratišmo jednu uspješnu vinogradarsku godinu i nadamo se da ćemo dočekati još uspješniju 2026. Kao što znate, Hercegovini ne svakidašnje da nas prate ovolike kiše i da je ovolika vlaga i samim tim počinju nam se javljati, da kažemo pod navodnicima, prvi problemi. Nadamo se da će što prije da se otklone i da ćemo moći da uđemo prije svega u naše vinograde, jer u ovome trenutku, ajde da kažemo, 80% vinograda koji se nalaze pogotovo u poljima, u ravnicama, nalaze se pod vodom i ogromna je koncentracija vlage, što konkretno lozi kao biljci ne smeta mnogo, ali nama kao vinogradarima i radnoj snazi koja treba da uđe, da se već priprema za proljeće, za kretanje vegetacije, tekako otežava radove. Evo, tu prošlu godinu da nam uporedite rezidbu zimsku i sada, koliko se razlikuje. Evo, pričamo posljednjih godina i o tim vremenskim ekstremima i evo i prvo uključenje smo baš posvetili tome. Koliko se sve to odražava na vas, vinogradari? Pa sigurno su svjedoci, pogotovo koji je u proizvodnji i koji je konkretno u ovoj grani poljoprivrede kao mi, da je pogotovo zadnjih 10 godina ogromne turbulencije, odnosno oscilacije o vremenskim i temperaturama i padavinama i evo mi, na primjer, ja koliko vrlo kratko pamtim što se tiče nekog dužeg vremenskog intervala, ali sigurno zadnjih 10-15 godina koliko sam ja u proizvodnji i vinogradarstvu, ne pamtim da je ovoliko kišna bila zima. Mi faktički zadnjih 45 dana imamo konstantne padavine, što ja ne pamtim i u razgovoru s mojim starijim kolegama nije dugo zabilježeno i svakako da će to vjerovatno odraziti kasnije na vegetaciju, jer mi sad već možemo da kažemo da sa nekim operacijama počinjemo da kasnimo. Da, ali evo, Trifun dan kažu ako je kišna da će godina biti rodna. Pa kada bi mogao da biram reper godine za vinogradarstvo, izabrao bi sigurno 2025. To je ona godina za koju ja vjerujem da će biti zlatna godina što se tiče vina i mi već sada kad pijemo mlada vina i kad radimo prve te neke analize ulaznih parametara u vinariju, ja volim da kažem da je to zlatna velika godina i kada bi me pitali kako bi volio da bude 2026. Ili malo slabija, bolja ne treba da bude, ili ista. Da. Evo, koja vina vi ovdje imate? Da nam malo sumirate tu 2025. Bilo je nekih nagrada, priznanja i što se tiče vas lično kao agronoma, ali i vaša vina su također priznata i prepoznata. Da. Pa eto, kao što sam rekao, 2025. godina je bila i za vinograde i za grožđe uspješna, a mi smo nekako tu kao neposredna veza između vinogradarstva i prirode uspjeli da pokupimo isto neki dio priznanja, tako da je potvrda za naše rakije stigla sa 2 međunarodna sajma, prije svega s Međunarodnog sajma u Sarajevu gdje smo se okitili velikom zlatnom medaljom. Ja lično kao agronom dobio sam jednu veliku satisfakciju, nosilac sam zlatnog klasja Republike Srpske kao jedan od najuspješnijih mlađih vinogradara, odnosno agronoma na terenu, što mi je svakako potvrda dugogodišnjeg rada i neka, ajde da kažem, laskava titula koja me ostavlja na onome putu na kojem sam krenuo, već 15 godina, da sam ispravan i da treba da radim, jer nekako te nagrade za rad sporije stižu, ali kad stignu da zasijaju pravom svjetlu. Ima li nekih novih sorti ovdje u Hercegovini? Žilavka, vranac, jesu li i dalje kraljice? Pa žilavka je naša lična karta, vranac je gospodin naše vinarije, ali mi se svakako prilagođavamo svjetskim trendovima i evidentno je da je u svijetu i Evropi sve više trend bijelih vina, da ta vinska publika traži
laganija bijela vina, tako da je sve više zasada u Hercegovini pod Chardonnayom. Evo mi smo izbacili ove godine 2 nove etikete, Sauvignona i Tamjanike, tako da u suštini kako osluškujemo tržište, potrebe naših mušterija, turista koji dolaze u Trebinje, ali svakako naša satisfakcija i naša lična karta je Žilavka i nekako s njom se najviše ponosimo jer ona je dio nas i ona je u stvari tipični Hercegovac zatvoren u boci i možda najbolje oslikava i nas i naš mentalitet i ovo što je vinogorje Hercegovine. Da. Onda ćemo sa Žilavkom i da završimo i nazdravimo i da poželimo da ova godina bude uspješna kao 2020. Zdravlja, nadam se da ćemo se iduće godine u ova doba isto hvaliti samo 2026. godine. Tako je, nadam se ja. Hvala veliko. Igor Dabić rekao nam je, sumirao nam je prošlu godinu i rekao kakva su očekivanja od ove godine. Svakako da vinarima ide najviše u korist sunce koje je danas zasijalo u Hercegovini i nadamo se da će ostati i narednih dana. Naš kolega Bojan Nosović tokom vikenda prošetao se trebinjskim vinogradima, pa predlažem u narednom prilogu da pogledamo kako je to izgledalo. Svečano je bilo na svakom pedlju hercegovačkog vinogorja. Obilježen je Sveti Trifun, zaštitnik vinogradara. Uz njegovu pomoć i trud vrijednih Hercegovaca, sigurno je da će i ova godina dati najbolje kapljice. Ova godina je krenula dosta dobro. Imali smo jako lijepo vrijeme na samom početku godine, tako da smo na lokalitetu Zasad polje već gotovo prevršili rezidbu. Danas krećemo sa rezidbom u carskim vinogradima. To je najznačajnija operacija koja se vrši u samom vinogradu. Od rezidbe zavise rodnost, bujnost, a pogotovo kvalitet budućih grozdova. Običaj je da se na Svetog Trifuna loza orezuje, čokoti se zalijevaju vinom, a vinogradi se osveštavaju. Sve to je urađeno u čuvenom carskom vinogradu u Ušću kod Trebinja. Da će Bog da ova godina bude rodna, a tome se nadamo i molitvama svetoga mučenika Trifuna, koga danas slavimo i koga vinari tradicionalno slave kao svoga zaštitnika i zbog toga je on danas u Hercegovini veliki praznik zato što ima mnogo vinograda i mnogo vinara. Mnogo je i truda koji se treba uložiti od današnjeg dana pa sve do podruma gdje se pravi najbolje vino, koga Hercegovina ima u izobilju. Narodno vjerovanje kaže, ako je na današnji dan kiša, onda će godina biti rodna. Takva je bila i prošla, zato su stigla priznanja iz svih dijelova svijeta. Upravo vino iz carskih vinograda je privuklo najviše nagrada koje su stigle iz Engleske, Amerike i regiona. Čuvena hercegovačka Žilavka je nastavila da osvaja svijet.